Kenang ban penbet ya kajinga kajia hapedeng kinong song snong tapan bat nong song snong lapangam kibor sorkar jong kajela Meghalaya bat jela Assam kila penlong ya kajinga kenduk lang hakijaka khaput jong katapan bat lapangam haka arterik jeliu kani kajinga kenduk lang kalong kajingbut dia ni kajinga kenduk hapedeng UCM ke Assam bat UCM ke Meghalaya haka lai pautrik jemang hakani kajinga kenduk lang layalam ya kaliang jong ka Assam da Chief Executive Member KAAC u Dr. Tuliram Ronghang ha ka jingdan ringkat ki MLA Kathan Karbi Anglong u MP ka Diphu constituency bat ki he district bat ki nongalam Karbi katba umas nga balang dhar u balong u Deputy Chief Minister u layalam ya kaliang Meghalaya ha ka jingdan ringkat u CEM jong ka JHADC u Mathombor Shiwan kihe sorkar kinongalam shnong lapangam bat ki weide kani kajinga kenduk lang kebalalong haktem ki pulit Assam kebadan hapenthor lapangam klasim ya karai banom ya krani ki kam penbet put penbet sam namar kadeka kam joko sorkar baro arjela kilarai bensha e kinong song shnong lapangam penrap haki penthor hatrai ki lum katba ki Karbi kin rap e ki jingthong kum kakan sok turun sing bat ki weide hajaka lum Baro arliang kin penne yakas jing shong suk shong shngan hakathan bat kin nam penmi kinu ki jing klumar. Nongkongai nanggaleng jungi ka dorbar snong lapangam. Nyai kublei yaisar Konrad Kongkal Sangma bat kumjur yaisar Himanta Biswa Sharma. Namaro arliang ki chief minister ki bai chimye kene ka banta bat ka jingkit khle na ka banta jungi kum ka snong lapangam. Bat kumjuru menne mensngi haga jingi lam jongi ma snya bahalang dhar i balong kum deputy chief minister kumjuru ya ka district administration haga jingi lam SP bat ke DC ka district council haga jingi lam ma Thambor Siwan bat kumjuru ke president bat ke senjuk ko hai snong jong ka rilum jantia haga jingi lam jongi padaloi na ka elka silang mentang bat ke nongelam jong ka Hills Farmer Union bat kumjuru haga jingilam jongi Dr. Tularam Ronghang ibana gatai ka jela Assam segene ke jingi kren ha kabalong haulum penthor snong lapangam tengi kermen bagane ke jingi kelam bagane ke sungi kan long ka basaiso bangi kermen ro bagane ke jingi kren jongi menne ke sungi kan long ka jing kermen na ka menta jongi kum kinong song snong ha karep karyang tangkum ta hi kublai sibon nakong ai ngu yu black and that wada rido sumar i hawa gini meeting yu redep dabun sin handai man yu urlong kermen i wa negasi man gi meeting yo i urlong e kublela ya government Assam board Meghalaya e wa de jingkra lang yong ki yo man i wa suk chong san ite thai wada rap am poch nong i wadi im jai ni te nadu e bemen papun yo i wada kher ko paten yo i men tuam em i awra kau man katem hini ji kerja awra kermani wagini gi artli gi state u kore miat kore bahagi yo chong san pan arliang bot Meghalaya anasam da segi ko apan pau ji songo namta ka police department kublaya ke police department di nado all the police department hanla da bun gi wo kalam ben ni pi hapo social media pan ma gi pi kublai chiboni jingkra chitami yong pi aru amar natural boundary ase kintu tekhadokol je ajat amar Karbi hokolor agote jat potharo khiti kora mati bikri korise gotike তেওঁ khiti koribo তেওঁলোকে আহিব আমিও ইয়াত যি কৰিব লাগে আমাৰ কৰিব গতি গতিকে আজি আমি আমাৰ অনাৰেবল ডেপুটি CM মেঘালয় আহিছে কেছধৰ তেখেতক আমি একেলগে আহিছোঁ আৰু তেখেতৰ গোটেই টিমটো আছে অফিচিয়েল আমাৰ ইয়াত এডিচনেল চিফ ছেক্ৰেটাৰী ফুমো আহিছে আমাৰ ইয়াত অজয় তিৱাৰী লগতে আমাৰ MP আছে MLAs আছে গোটেইখিনি ইয়াত আজি ফাইনেল সলিউশ্যন হৈছে যে অহাকালিৰ পৰা আমি ইয়াৰ কোনো কাজিয়া চাজিয়া নাই আমাৰ যিটো নেকি আগৰ পৰা 1959 আমাক দিয়া হৈছে সেই দিয়া মতে আমাৰ ইয়াত কোনো ইপিনি দিয়া নহ'ব গতিকে আজি গোটেইখিনি ভূমিটো আচলতে প্ৰকৃততে কাৰ্বি আংলঙৰ ভূমি
আৰু তাৰ মাজত ছাৰ কিবা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ সীমা ইয়াত একো নাই এতিয়ালৈকে আমাৰ আগৰ পৰা নেচাৰেল বাউণ্ডেৰী আছে আৰু নটিফাইড বাউণ্ডেৰী আছে গোটেইখিনি ইয়াত গতিকে আমি গোটেইখিনি শান্তি পাৰ্লিমেণ্ট পিচ কাৰণে আজি আমি আলোচনা কৰিছোঁ যাতে কোনো যাতে হাই কাজিয়া নহয় সেইটো স্থায়ী শান্তি কাৰণে আচলতে সীমা সমস্যা নে কৃষি কাৰ্যক লৈ কৃষি কাৰ্যৰ কাৰণে হৈছে এইটো দেখা গৈছে আলাপ আলোচনা কৰাত সমস্যাটো সমাধান কৰা হৈছে ছাৰ